pangay ken tarumpingay. Pakibin ken ka ken paandingay. Agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas wenno napintas. Intarik naen da saem ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga tumungeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, naibag nga orasyo amin asa pada papagayam. Ito nga oras sa mga ruden at sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito di pagayam yun ni Manong yung Nemi Ruiz, kumapgablaw tinimbag nga oras kada kayamin. Dito ipapagayam ti maikapat nga may kalima. Intay pa nang iparang panang isang bahay di programa tayo. Dear Manong Nemi, dito kabukbukudan ting studio dito Barangay 31 Talingaan Sitio Lubot West, Tawag City. Kat tunggal kasto nga oras papagayam alas 8 dito bigat dito Pilipinas. Anaman nga oras kada kayo nga gwibuya kinudungeg sa dinuman nga paset ti lubong tayan nyo naragsak nga ingkay panagdengdengeg ken panagbuya. Awisin ta kayo papagayam ti katanayon patinayon nga kay panagbuya ken panagdengeg. Ken kastameten no kayat yung isurat, paisurat ken paibasa. Dagiti pagkasalitahan nyo ket maibasa di dito nga programa tayo. Awisin ta kayo papagayam ken kastameten awisin ta kayo nga makisuportar kada ito nga programa tapno agbalin nga nin balikyan ti programa tayo papagayam. Kat padanan nyo arot, isurat ngantay padayawan nga ibasa iti dayto nga oras iti programa ti nga napoluan. Dear Manong Nemi, bigat iti Biyernes papagayam September 14. Yeah? Kat siyempre, kadagiti 14, 15. Ito yung munti aldaw. Masensya kayo. 15 ita. Diba? September 15. Kadagiti na doon mga lugar. September 14 na pailayan. Kasla dita Canada. Tikas ito yung oras. Kat rabiida ti September 14. Dito pailayan ti kaldawan. Iti panag-birthday ni Jennifer Ruiz Ostiano. Tay inauna nga bunga tayo nayat nga bayaw Roland kandi kabagis sa Seni dita Toronto, Canada. Papagayam niyo. Yeah? Kaya mok nga dadaman ng itan nga dumdumngag ka nagbubuya ka tayo. The Roland, Seni, Jennifer, happy birthday Jenny. The JP, hi JP. And of course, the Tata Julian kininanatinan. Mangkapkablaw kadaging taga Barangay Kalagip, Paway, Ilocos Norte. Na naroon na kata pamilya ni Remelin, the Maika, stamatan kini Brian, stamatan di pamilya the Roby Ostiano, kita Kalagip. Kan amin kayon, agbibuya ken tumulong. And of course, agbibuya kada ta itang agdama ni Christine de la Guardia walang de Christine La Guardia. Sorry Selamat tinggal ni Abirat Arnel kaniya Christine La Guardia dita Australia. Keraman kaniya Carlo. Yan.
Katsak may papagayam ti surat ngayon tayo padayaw ni basa iti dahi ti magutaway. Muna-una yung tagyaman, papagayam kadag itinayat una yung sponsors. Dagiti namang tedbiyag. Kada ito'y sumapsapuyot, timulong, tumultulong, tumultulong iti agnanayon. Kasi kanday kumpadre Rogelio Boy, Baldonado, isuda kini Delia dita Hawaii, ni basta ko nakitayan ni Bayaw Roland, ni Seni dita Canada, natatahulian kinanatinang na Abirat Arnel ni Christine Laguardia dita Australia. Thank you. Ni Tito Mahal ni manager tayo dita KPRP Pinoy Power Radio, ni Madam Amy Puliado Ortega Anderson. Thank you and happy viewing. Astamatan kada William kini Heidi Magaway. Happy listening. Nagramang kada Danny kini Rose Magaway. Ni Nestor Tiburcio. Astamatan kini paring Ed Lasiste. Yan. Ni Manolito Noli Lagua. Kapkablawan na rito asawa na kaingot na nangipas nga iti Baby Boy Marcos. Kasama tayo ni Dandy's Girl ni Merulin. Kan kablawan tayo Mr. and Mrs. Eddie Domingo di Hawaii ni Anne Muray. Anne Muray, kumabkablaw ka na maming dito kabululaan Bakaray, Ilocos Norte. Tapos dapat tayo kada Sochi Agas Coley dito Canada. Kiramang mateng kini Marlene Nagon dito Hawaii. Lagi di kakabsat da. Ni da Roger kini Ellen Akdal dito Canada. Salamat din dito Akdal ladies, da Rodelyn, Irene, Rochelle, kini Michelle. Ni Lisa Labasan, Rogelio kini Tessie Makoko, Danny and Ana Akdal. Ni Mary Jane Villa dito Canada. Salamat din kada ni Cora Durunyo. Kumabkablaw ka dito taga Barangay Barcelona iti iling sulso na Ilocos Norte. Ni Reni kini Joseph Ramones, the Ron and Mila Nelson ito Oregon, USA. The Ignacio kini Neri Alvior. Kastamatan kada Juanito kini Ravi Butay. Ni Leandro Sagario. Kumabkablaw kada Tata Dimitrio kini Nana Nena. The Marcel kini Emily Castillo dito California. Kumabkablaw kada Mikey kini Emery. Ni Ariel Stabilio. Hi Ariel, belated happy birthday. Stamatan kada Albert kini Chuna Cachente. The John Ray and Evelyn Lauricio. The kumpadre Canuto kini Kumadre Maring. Agraman kini Nita Fermin. Ni Tracy Dagyo. Kablawan naman ni Saldi Dagyo. Bakasyon na di mabiit. Kaya September 20 as event. Yeah, next week. Kumusta kaya amin dito PPS Bakaray, Ilocos Norte. Kablawan nagkabukad na Tracy kini Saldi. Yeah. Tapos naman kini Sister Marilyn Balico. Happy viewing and happy listening. Ni Maria Hernandez Braceros. The Prudencio kini Rosita Sanchez. Nagramamatan kada Juicy Arizabal Sadaba Sagario kaya ni Mr. na ni Cory Sagario. Kablawan tayo ni Nelda Saludes. Hi Nelda. Nelda Saludes. Dito pala yung abroad papagayan mi. Kaya nakasama tayo. Kaya dito dumapa yung magtrataramay dito yung programa tayo papagayan. Ni Nelda Saludes, kabkablawan na Adita Paris. Ni Nelda Saludes Adita Paris. My only son, John Ray. Hi, kanana samatan my only treasure, Apo Jaira. Kani tatang na kano, kablawan na ni Rodrigo Salvante, Dita Pinili. Samatan na di kakabsat na ni Sister Lydia, kani Perlita. Kablawan tayo ni Florendo Barit, Dita Hawaii. Samatan kinahay, kani Jimlet Chimyon. Happy listening ka and happy viewing and kasama tayo papagayam ni Lowelyn Ofilas Abayawag. Lowelyn Ofilas Abawag dito Hawaii. Agrama kini Rizal Abukay dito California. Kabkablawan na kano ni Miss Agnes Salmasan Yala.
Stameten, ay tama, dito sa San Julian, Bado, Kilos Norte. Kablawan naman na ito'y kamarmarungan tayo kablawan ni Leila Lee. Yan. Padaanan nyo na ito'y pakasalitaan ng tungat. Ita Toronto, Canada. Ito ang trabaho di may isang hospital. Ni Leila Lee. Tama? Okay, happy viewing. Kumusta? Kumusta kay aming asapada? Pasensya kayo na medyo tumakta-takder tayo, na? Ay, tayo acknowledge na dagiti mo nang nagdari-comment na palitang buhay papagayam sakbay nagtayo irugi nga iba sa papagayam ti surat. Padaanan nyo ti surat ni pagayam ti yung Ella. Taga Baguio City ni Ella. Ti may isa nga anak nga gumaw-gawawa ti pamatig ti may isa nga ina. Nga kasano nga sapsapulan na kaya nasapulan na ti inana tayo di adampuot na kat sapsapulan na ti inana na ni Ella papagayam kat produkto ti may sa nga nasiyat nga relasyon kasano nga sa gabayan ti may sa nga anak ti kasta nga relasyon ako na nga broken family. Padaanan nyo natin ang pakasalitaan papagayam. September 15 ita laglagay pa nyo Friday dito Pilipinas. Kablawan tayo and thank you ni Jinky S. Tumin, yan ho, iti Singapore, ni Rita Olbap. Salamat lang ni Samantha Nicole Gomez, kang kanayan dito, ya. Thank you, Ni Enriqueta Manera Estabilio, iti US. Salamat lang ni TJ Subles, iti Hong Kong. Ni Imelda Makatsyag Batara, hi, Imelda. Kabkablawan na ka rin kapila. Asawa na kinagitanak da. Ni Mila Padua Pascual, iti Australia. Ronnie Ambida. Nablablawan na kanong kanagitay nga Taraki. Iti Lanay City, Hawaii. Da Walter Orlino Edvel. Salamat din kini Sito. Agraman kini Onofre. Yan. Ni Evelyn Tarampi, iti Canada. Salamat din kini Maribel F. Manera. And of course, ni Eden Carmen Valdez, iti California. Linda Abay, iti Hong Kong. Stamatan kini Ena Umadak. Ni Davin William, iti Hawaii. Stamatan kini Sherwin Dakoykoy. Kablawan na kano ti kaingungot ng asawa nga ni Rita Rua. Kaya kiti Agnagda. Wano, tama. And Kid, kunana Arwin and dagiti membo iti Dakoykoy family. Ni Nora Nagtalon Pacifico, kablawan na kano, ni Marie Chris Dalere, Jenny Rieta, istamatan ka ni Annalyn Sahagon. Dagi dito dumanto pa yung maisurat dato'y kaingungot tayo, na isoti para isurat, kadagiti nagnagan nyo kan kablao yung kabayatan nga agkumkoment kayo papagayam. May one and only Merlin Pascual Ruiz, tikadwa tayo papagayam nagserbi ka na. Dito nga rin ti surat ngayon tayo padayawan ng iba. Di pagkasaritaan, ni pagayan tayo nga Ella iti Baguio City, Philippines. Sagudayan ti surat. Dear Manong Nemi, nalading unay ti biyag ko Manong Nemi. Ket pabasulet ti panawen no apay nga siyak pa'y tinagbaling nga bunga. Ti saan met ngagpimpinateg a puso. Ket abus ta saan lang arudan ngagpimpinateg dagitang a puso. Mapukaw ko pa'y nga namin pinsan uno mamin pinsan ti maysa kadakwada.
Ajak man pulos, narik na ti ayat kadakwada. Idi adan puot ko manong nemi damdamhagi ko no asino ken sa dino ti ayan dagiti naganak kaniya. Kaya di tadan tinakam ko manong nemi nakita ko ti bagbagadang amak papa. Nakita ko ni mapa. Damo na idi ngagbakasyon idi pa nagtrabaho na idi abroad. Kaya nga sawin manong nemi di adan puot ko sa puli ko no sino ti ina, sino ti ama. Nga idi pa ilang damo nga pa nakakita ni papa nga ibagada kat isot damo naman nga pa nagbakasyon idi pa nagtrabaho na ti abroad. Ket no damagik kang kuana no sa dinumet ti ayan ni mama. Ladawan na laeng manong nemi tited na kanya. Hindi pa nagdakkel ko ing karigatan nakmet. Nga pinadakkel, pinaiwanan ti may sabaket manong nemi. Nuwen, ni Lula. Ing karigatan damet nga ilawlawag kanyak no apay nga nagsina digiti naganak kanyak. Apay nga dakastoy. Idinto tadagi di padak ng bing kompleto da maron nemi. Kadandan na dari tatang da, nanang da, kakabsat da, kasinsin da, antida, angkel da, lola da, lulu da. Kat kastoy man nga rod maron nemi nga nanay nga rugyak. Idi adda ako ni ti kolehyo. Idi tibaot na maron nemi. Bueno. Idi adda ako ni ti kolehyo manong nemi isupay laing mat. Idi pa nagbakasyon manen ni papa. Nga adda pa yan kadwa na manong nemi nga sabali nga asawan. Idi ba nagsarita mi ni papa? Iha. Nagbakasyon kami tapno agam-ammo kayo iti may kaduwang inam. Ngam, nagsubli kam tumitlaing ijay abroad. Ijay kami ngagtrabaho kan agnay. Ididita nga nangag ko manunemi tumrem kat tumrem latamat digitilo. Kasla ko lay bagbaga nga on serbina nga gawid. O pagbiit metlaeng kat panawan nak metlang. Naging ka manong nemi sinalutsod ko kanibagak amis mo kini papa. Papa? Agamanak. No adaman may kaduang nga inak. Kim kasanong adan may kadua kat awampay tital talaga ken pudno nga inak. Ti pudno nga inak ti kailiw ko dumteng. Kiniso ko matisangpet mo, papa. Lumabalin. Dito takid daw. Ti anak kakas kanyak. Sabi ko matamapat ganyo, papa. Ti ko mapudpudno. Nga inak ti sangpet yo. Kinayam amuyo kanyak. Nagsala ay ni papa manong naimigat ko na anak, awan ti panawon ko magsapul kan kuana. Diyak pinapanaw ti inam. Adi tala ti sangkaunit ko idi nga istorya ken ka. No malagip mo. Saan ka di? Saan ko nga pinapanaw ni mamag mo? No kasado nga napasamak ti amin. Kat kasta talaga ti pudno nga napasamak. Saan ko pinapanaw? Kasaluwar nga napasamak mo pa. Inayat yun ni mama, saan ka di? Subura. Subura ti panagayat ko kayang kuwana. Iti likudan nga din nakayat. Namin anong nga istorya kang gaya, ha? Subura ti panagayat ko kinimamang mo.
itilikudan na saan nakakayat. Tad ay dinagdamangan ubyo na. Kaya inaramid ko ti amin na pumuspusan tapno laing maipatignak na. Kaya yung asawin, Papa. Pinilit yo ni Mama. Nukas naman ti awag iniday-daya. Pilit. Mabalin. Ano ko, tek? Ngayon bunga tinalaos a panagayat ko kayong kuhana. Nga siyak ti bunga. Data. Anapil-pilit nga ayat, Papa. Bunga kay tinapudno a panagayat ko iti inam. Uwan manunemi nabayag idin ng inistorya ni Papa no kasano anapasamak ti amin. Kat nalawag met nga maawatak. Imdya ka mo no apay nga paulit-ulit ko manunemi nga istoryain na ken kayat ko nga ulitin nga amirisan no apay. Ken no dakas diya nga napasamak. Gabuti na laos nga panagayat ni Papa kini Mama pinilit na. Itilikodan nga saan nga kayat ni Mama isuna taadan nobyo na. Iti ba nga panauman nung namiarig na rin namas ni Papa ni Mama. Nga dayta para kapilit nga ayat manong nemi kat nagbunga aday ta nga bunga kat awan sa bali no saan nga siyak bunga ak iti napilpilit nga ayat. Ngim kinarganak ti inak. Nga dayta timpalagip ko kini Papa manon nemi. Papa, kinarkarganak ni Mama. Ininaw na. Impas nga inak ti inak nga awan ti ayat nga naibudi itinaramid na. Kasta ka di. Kinapilpilit laing nga nangipas nga kanya. Anak, tilayang inam ti makasungbat iti dayta. Bunga ka iti pilit. Pilit met nga kinarga ininaw na katiinam ken pilit ngayon pas ngayon ata. Nga inurure na laing siguro nga may pasngay ka, kalpasan na ket panawan na ka. Nagsakit, Papa. Nanasasat lang ako mga rodin na sanak. Nasanak nagbiag dito lubong. Nubungag, inim ako na nga pilit. Anak, saan mo babalawan ti pa nakaipas nga imo? Agyaman ka, kinihapo Diyos, tagda ka dito lubong. Nadag dito nga lubong agsagsagama, Papa. Impas nga inak tinak, kalpasan na pinanawan na. Nasan rin o itatiyan na. Kas may isa nga anak, kailiw kumet, di mamateg. Di may isa nga ina, Papa. Anak. Ado kadado manong nemi, nagiti nagsarasalitaan mi kini Papa, numampay numaminsan kad talaga maulit-ulit. Ni Papa, napan kanu nagabrud, irisikog nakpailan ni Mama. Para di ba nakaisagana, tinaranyag ang masakbayat. Ngamidi, taimpas ngay nakkanon ni Mama, manong nemi, imbati na akon, kinilula, tiina ni Papa. Kaya't pimanaw, nga didaambon sa dinutayan. Karinsidir ko kini Papa, manong nemi. Papa, idadan puot ko, awan kan. Awan ni Mama. Awan ka. Tilaing lulat at dahi ti sidong ko. Pinanawan na katiinam kat simurot inidati nga nubyo na anak. Kasta ka dito na pasama. Impas ngay nakalaing tap na ibati na kang kinilulam. Abno dagun daw ay kanwaya-waya damit laing itinubyo na. Kano sa dinumaitan tayanda. No anya itan ti kasasada. Dahil ito ti ka mo ngay magaking ka anak.
I'm sorry. Pakawanin na, no pakabasulak man ti kaadam ti tulubong. Adadyan nga nagsangitak iridayta gundaway manumnemi. Gabutay bilang ko nga may saat at agsanggasat nga anak nga naiparswa di tulog. Nagsanggasat ako na ipapa. Hamuyo ka din ako sa ti apal ko nga nagitipadak nga anak nga kompleto iti ama kininak. Ngam siyak nga ron. Nagtultuloy nga awan ti pamateg dagiti naganak kaniak. Ita dimteng ka ngem panawan nak tumanen. Arig na amabati ak tumanen nga agmaymaysa. Nga piman nga gumawgawawag iti ayat akasapulak unay. Ayat ti may sangay na saan ko pa'y pulos na rit na. Ken ayat ti may sangama. Nikasnak sa mga kayat nga iparik na kaniyak, papa. Kalbasan lang ti makalawas nga managbakasyon ni Papa Manumnemi. Nagsubli damat lang nga gasawa isuda iti step mother ko. Nagsubli damat lang iti abroad tapno sadya dang ituloy iti agtrabaho kay nagnaed. At siyempre tuloy ko man tinagbasa takayat ko ti makamagturpus tapno madaan at tinaran niya kamasakwayan. Awan ti problema kiti magastos Manumnemi ta adda ni Papa. Awan ti problema sa anak ang may sa ta adda ni Lula. Saan nga umanay Manumnemi. Kabuto talaga gumagawawa at iti pamatig ti may sa nga ina. Uray ama gabuto iyadayo naman ti bagina wala pamatig na. Saan umanay ti kwarta Manumnemi. Tapno lang mariknak ti reksak. Wen Manumnemi nabati kami manen nga dududuwa kini Lula. Hey, nakapanawan da papan mo. Kaya may kadua nga asawa na, apo. Ay, si kakinsak manen tinabati nila ito nga balay. Ngayon kasla iso lang iso Lula. Ay nga, di kahit mong asawa na. Hapi nga bagam nga kasla iso lang iso ha, apo. Idadada, kanita, tawan dan Lula. Iso lang iso sang kadi. Ay, agdeferensya mit lang, apo. Ta idadada. Ay, anta sa bali, kasarsarita ta. Agam ita. Ay, na. Si kagisyak lang manan, jag sarsarita. Idi awanda. Sana ka naragsak, Lula. Kaya di tadimteng da. Tas kasi di nga sana ka naragsak. Kaya di tatawan da manin. Lola, sa anak lat nga naragsak. Ay, kaya't nakading asawa na po nga manipod ini aging kakanagitoy kat saan ka nga naragsak. Lola, ay, apo. Gapo ka dita, dalat takurang keng ka. Kasta ka di ha, ela apo. Nga mo okay lang, Lola. Sa nga bale, tada kayo met, Lola. Kaya nagyaman na kada kayo. Kaya mo, sandak nga baybayan. Kaya sandak to apulo sa panawan, Lola. Kaya gamihaman nag-unay kada kayo. Katkas iti dati Manumnemi nga raramidek no mapanag eskwela awan sa bali nga pagpakadaak no saan nga ni Lula. Lula!
Mabana kong di eskwela, Lola. Ay, alawa na mo kalahalala. Kita, kang kalayo mo nga laglagay pa na. Dagay di pa magbagakeng ka, apaw. Awan ti pagtanagan nyo, Lola. Naimula iti isip ko, dagita pamagbagayo. Ket no, balpas dun ti klase, agawid kan nga dagos. Ay malaksi na no, danto pala sa bali nga napatig papanam, ken aramidem ha, apok. Awan ti mo ka sa bali nga napatig nga aramidek, Lola. Ay ket, ay no, adan to panawan mo ha. Mabali mo mat nga irapin nga mapansapulen no sa dinot itan ti ayat ti pudno nga inam. Kaya magbagayo, Lola. Sa mo ka di kaya't ngaramitin. Nga sa pulim ni nanang mo, wano ni mamang mo. Ha? Agpatuloy akong, Lola. Daka mo, awan nangay ko, kada tangay magbagayo. Juan Manong Lemmy, numanin ipalagip ni Lola nga sa pulek ti pudno nga ina. Ngem, apay nga grigat ak pailahin nga magsapul kain kuwana. Ket ni mama, amuna no sa dinno, tinang panawan na kanyak sang kadi. Pinanawan nak amuna, sa nagpatpaypim ng panaw, imad adayo. Ket no sigurado met, no kayat nak kumang sublian, amuna no sa dinno at pagsublianan na kanyak. Kaya maapay ngaging kasalig ito eh. Kaya tinakmutla umayan sa rungkaran. Talaga ka di nga dinakpulos impateg ti inak. Wano natay ka din ti kaililiw ko nga makita nga ina. Masarakak ka nagsabat tupay nga tadidalan mitipod no nga inak. Kaya kaililiw ko. Anya launa yan ti basol ko tapno dinakamu nga talyawan ken bigbigan tinagipas ngay kaniyak. Apay kami nga siyak tinagbalin nga anak na Manong Lemmy. Papagayam kanong tungatang agsabat ti dalan dagiti agina. Daela ken ti pudno nga inana. Mapasamak tungatang papagayam ti panagsabat ti dalan da. Ano itan ti kasasad ti inana. Papagayam surutan nyo dito nga istorya pakasaritaan ni Ella nga manipod ni ipas nga di makel nga di na nakikita na sino ti inana. Nga isukat maawagan na bunga di pilit nga yat papagayam. Hindi man na acknowledge yan, dagiti yagbuy-buya ka na tayo, basta nukas pagarigan tahang nga ma-acknowledge tinagan nyo, alagit na mabaling nga malabsan mo, no, saan kita haga masuruhutan mo, no, umun-una, yeah? Wanti perfect ako na tayo. Anyway, ikargarigatan tayo nga ma-acknowledge kayo, basta amin kayo nga yagbuy-buya. Thank you kada kayo amin. Nga, sa nga pada papagayam, yeah? Thank you kaning Nestor J.R. Alunday, kablawan na tata Efren dita Kilkiling Kamanga Badok Ilocos Norte. Salamat din kay ni Russell Ramuran Dagimol iti Bakara, ni Riyad Ramos iti Hawaii, ni Seni ni Kabagis ni adin ko sa Inustiano, ni John Paul Manguma Laduba. Salamat kay ni Santi Tamayo, ni Mayo Rico Ismael Pitas, Sandy Senior, kablawan na kanon iti Sandy family dita Kabugaw Ilocosor. Kan kasama ten ni Lily Asuncion Noble dita Japan,
ni Mary Jane Villa. Hey, Mary Jane. Agbuya ka, madamdaman na ka talaga, agbuya ka. Thank you, Yan ni Mary Jane, kapkablawan ng tagito tagakabungaan. Ni tatang na, ni Abalayan, tataan sing sumawan. Kasama tang kini mother na, nagidi kakamsat na, kakayon na ipag na dita, nagidi kaanakan na. Ni Kumadre Maribik Gadolda, isuda ka ni Kumpadre William. Kumusta kayo? And of course, nagidi Abalayan tayo dita kabungaan. Agbuybuya ni Yate Manugang tayo ni Jay, siyempre ni Shasha, ni Jacob, at ni Jacob at di eskwela. Ni Abalayan Narding, Gawiran, isuda ka ni Abalayan Linda, sama tayong kinabalayan Kagawad Rene Gawiran, kini Kabalayan Ella, of course, kinabalayan Oscar, kanamin kay Diran, di pamilya Gawiran, sumawang kada duldulaw dita, Villa. Kaya kasama tayo, thank you, kini John Paul Maguma, ay nalpasitay datan, di ba? Ni Telma Agbayani, ni ikaw so balbla, datinagan na Facebook siguro ito. Kablawan na kanot, hasban na ni Arnel, ken intatang nanganik pagkatpatan. Cesar Ruiz, hoy, kumusta ka? Kapilyado, kabagyan, dita Hawaii. Nora Nevada Ramos, nagtalon. Samatin kini Grace S. Ines. Kadagiti amin nga taga Binacod Elementary School, kapkablawan ni Grace Ines. Ni Eden Carmen Valdez, dagiti taga Agitap Sulsuna, kapkablawan na ida. Nagraman gad ni Virgie Maranan Umawid. Hi Virgie, thank you. Great kadagiti amin nga viewers, kapkablawan ni Virgie. Ni Arnel Villamar, idita Dubai. Happy listening and thank you. Ni Tess Fernandez Sahagon, iti Canada. Nagraman gad Rosemary Sobeliano Ramos. Ni Juday Jacinto, graman ka ni Nelva Portela, dita Canada. Ni Skylab Asuncion, kablawan na kano ni Jenny and Kate, iti Kamandingan, Batangas City. Janet Simon, Gabuiboya sa California. Ni Leti Almasin Radam, Leti Almasin Radam. Evelyn Tarampi, iti Canada. Kablawan na kami iti aming nga taga Gabo. Yun, kumusta ka dita? Ni Talisman Game Farm. Yan. Nagiti kano kablawan na nagitay kadagiti kumpadre na Ulaw, Abat, Dilito, Noli, Lino, Noling ni Carias. Stamatan kini Pepe, Tyson, ni Maning, Maning, Arthur Kennedy Jr. from Kalihi, Hawaii. Hi kini Larry Antonio di Hawaii. Stamatan kini Rodi Carlos. Kat padanan nyo nagila doon pagayam. Kung nakatay no adda malabsan, sorry na lang. Dito maminsan no, maknowledge kayo amin. Kablawan tayo man dito Las Piñas. Di kita'y agbibuhay dita ni Nema, ni Malin. No, naka-duty. Sama din kini Michael. Ada siguro din Santa Rosa, Laguna. Diyan trabaho na diyan kumilek. Sama din kini Simon. Hi Simon, kini Mayma. Congratulations kini Mayma. Star pupil rin naman ha. Yung premium mo namin galing kay Mami, okay? Sama din kini Carla. So da kini Mapel. Happy listening, happy viewing kada kayanin. Sama din dito Santa Ana, Cagayan. Da Manong Romy dito Tangatan, da Rema, ni Rodel, kanagiti anak da, ni Romel, kan amin-amin kay dito, naragsak ng kay panagdangdang niya. Inagaro tinituloy papagayam nga ibasa tuntunen dati pakasaritaan, ni pagayam tinga Ella iti Baguio City, kastoy tituloy na. Nagtultuloy aburbur-burtsa kanya Manong Nemi iti may panggap iti pudno nga ina. Iti kabayagan ti panawen apay nga di man lapulos maitured ti ina
Ti umay mangkitang anya. Iti anya nga rason. Pacheck ko mga natayan manong nemi nga magparparik na kanya nga dalahin iti asideg. Adayo ka di unay dito'y bagyo nga ayan ko. Uno sa dinuman ti ayan na. Uno da kadilayang iti asideg ngam awan ng pulos ti bibiyang na iti biyag ko. Nagulpit matlauna yan manong. Tairaman na kini akagura kastigura na kini papa. Nakalawlawag di kiti pakasalitaan manong. Nagayayat unin ni papa kini mama. Ngam saan matakayat ni mama tadanubyo na ngam pinilit ni papa. Siyak ti bunga data pilit. Pwede may pasngay na kon ni mama. Pinanawan na kon kat nakiden na kanon itinubyo na. Pero ore ko mamat apagapaman nga may nakitaan o may nakbigbigan. Oy, sika nga ubing siyak ti inam. Ore lakunan ako nga tikas yan. Ngamawa ng pulos tinauray ko manong na. Wano na tay ka din. Adamat digidikon daw ay kayat ko nga sa pulan manong na. Ngayon pag sa pulak nga ron. Dahil ti saludsud. Pang salupulak nga ron kayang kuhana. Intultuloy ko lahat nga ron tinapasnek nga napanagbasak at bayat ti kaadan ni papa ti abroad pamangtid ka dagiti kasapulan mi kini lula manong nemi. Kaya di may isa nga gundaway nga panagawid ko sa Diabalay manipud iti eskwela. Kabayat nga guru urayak itilugan ko manong nemi kada mumatan iti bagyo. Adulat ta dagiti pawarang-warang nga ipasariad na rin kita warang-warang marong nemi palpalama uno kita gakamulitan kat iti pa nagururay ko tilugan manong nemi at damay sa bakot nga dati asideg mangig ko manong nemi aguy-uyat sino nga damot deta ka bakot kung kuna ka apa nga datoy malamlamin sa amo. Sabi nga, kaya tagyan dito, kat malamlamin, di ko magawid din, sa dinuman, di magawidan na. Kinun ko na, kitinakam ko, manong nemi, kaslawanan niya. Nakakaasim at teta nga bakit? Nalami, is ita diti bagyo, ng apay nga. Ada dito irawar. Awan sa amin, ti kadwana. Agur ore matilugan na. Siya tigit kitain na. Masaksakit tila nga na. Sino nga tareto? Manong nemi kaslawanan yaman na ngay nasadgak. Nana, papalan nyo ka di. Kinita nakmutlat ta manong nemi sa nga simong bat. Kastao na iti panang matbat na kanya. Magbagtid sa amat. Lagi nga manong nemi niya sinarapan na ti barokong na inapot na tingiwat na taaguyat. Dan sa bagit sakit na. Tilad na nga masarsarakan nga masasitgan. Abi nga mi nga dakay dito. Sobrat lamis ita ti bagyo, nana. Awang ka ni si kadwayo? Lagi nga manong nemi nga damat lagayam kadwana uno umay nakatasapulan. May isa nga lalaki nga kataib nga ta ti bakit barong nemi. Lakayan at bakit nga ron ti umay nasukunin. Ket ko na ti lalaki barong nemi. Ay, hindi ayan manin ti ayan. Kinitak ti lalaki nga masdeg barong nemi ket sinalutsod ko. Asawam tatak? Ay, uwin, balasan ko. Ay, naglibas man ni iya balay. Ala, umay kan bakit? Ala, umay kan. Iti adayo, dagiti dua, manon nemin, susurot ko, diba nagkita kadakwada. Nakakaasim at bakit? Lagi nga manon nemin, adayo matan pagluganak kat nagalalisto ako ng limugan. Kabayatan, manong nemi ti kadak tilugan ko nga gawid. Kasla, nakapagkat itimugin ko tilanga dahi nga bakit.
Sino nga talaga na dyan kapakit? Tapi ngamin nga, kakaasim it. Kanidi, manong name ito si Mang Petak, iti balay, nadlaw ni Lola ang sa anak ka mo, Roni. Ay, lahapok. Lola? Paya di ka mo noon Ay naman iti mapaspasama ka kaya. Ay naapo kaya. Liw-liw ang kadlat na tibiyag mo. Ay nagpintas nagbiyag ni tilubong kahit. Di mo na ipampanunutan mo. Yaman ti problema mapaw. Itay pa ilay nga umobserberan ka. Nakaununag manin ti pampanunutan. Ada ka di problema mo ti panagbasa ma. Ay, uno ako rin ka. At sabi ting boyfriend mo. Ala. Numaamon ni papagmungan na boyfriend mo, wala, galuan ka. Baka maisturbo anak ko, panagbasa, ay na. Di nagpakadanagan Lola. Labas ko lang nag-review. Bakit nagbuyak ako mga orti TV uno sang mom datay laptop mo. Awag ka dito ka-chat mo, ha? Kaya-kayat ko lang dito ka Lola. Hindi gamin, at nga malagip mo, tinapalabas mo no. Ang may saka, apok. Liw-liwa te magim. Kahit pag pinustaan ta. Lola? Limanin mamang mo, timalaglagip mo, ala. Nagsanayak laing manong name ito sang mo libakin. Amin nga oras, malaglagip ko lang. Tanong apay. Di tao nga saan nga makalaglagip kanya. Apay nga isot malaglagip ko. Di tao nga rumbeng nga raksidak. Apay nga isulat tatadday ti panunot kenrik na. Ay na, apo, kunak tupay. Amok nga awan ti aldaw, nga di mo malagip ni mamang mo. Angem, di mo ka di patya na po. Nga dumteng tumat lang ti aldaw, nga makapagkita kayo nga agina. Lola, magpaisuhan data. Kaano to? Kan, nagkita kami, Lola. Anan to ti mapasamak? Ngam, ay, naya, pokoy, ay, sa mo pa yun mapagsusurot ti magmagam. Ti saludsud mo, katnointon ka dahit ha, ti saan ko nga mo. Tasarak mo nga naapod Diyos ko ma. Kanoon yan, tuman ti mapasamak. Ita ka mong ibaga. Ang anya ngamin, ti kayat munto nga mapasamak ha, apo. Lola, diyo ka di mapatangan noon niya, ti kayat ko mapasamak, Lola. Ay, susapoy. Agbalinak pa yun nga managpatang. Agbalinak pa yun nga sila Madam Aureng, di na oras. Ay, di kami ti marikrek nam keng kuhanaya. Kaguram ka di, tinaramid na keng ka, ha, apo. Lola, ada ka di karbenak na manggura keng kuhanaya? Ay, sabagay. Kadpatsya ka po. Kaili mo unay ni mamang mo. Ngam ti saludsod. Deta. Agsagit ka man eh. Ay naapo Ti saludsod, Lola. Agpaiso nga kailiw ko. Ngam ti saludsod. Kailiw na kadimat ni mamang ko. Uno, pulos ka di nga dinak impating. Ngaging gana, nga si Bibiaga, kadyak to pulos marik na di pamatig. Ti maisa nga ina. Hala, di ka di nga talaga, di ka asal mo, Lola. When manong nemi, awan ti oras, nga awan ti sabali nga panunuti. No saan nga may panggap kaya ni mama. Iri ba nagbalasan ko samat nga maliklikan manong nemi, ti kadda, di kadi balalaki, na sumurot-surot, sumabat-sabat, pasalsali, kumurkuriro. Mapustas to lang ro din, ti kasasaad ko, tado pala di kiti lalaking isturbo.
Yung ko naman tigit itaduman manong naming ano sa siya at kanuno, madanak iti boyfriend tapno ada kanu katulungak nga mang panunot no anyaman ti mang panunutet. Ada kanu lalaki manong naming nga nakasaga nga tumulong nga mang sagrap ten yaman na sagsagrapat. Kaming karikmet di bagik manong naming nga saan ko nga irkrag piniayat. Sumapsapulak ti ayat ti ina kadisulayin ti ikaso. Ngunyan tuman ti mapasamak manunemi ti masakbayan namin pinsan ng intalek ko di Diyos ti amin. Kat siyempre niramid ko ti amin tapno may konsultir ko lang ti agbasa. Tawan ti ang runan manunemi ngayon naksagrabayin ka ni tarigagaya no saan nga ti panakturpos ko. Adalat tamat ti gidigundaway nga tawagan nak ni Papa kumustaan nak kasi ti may sangal daw, oy, kumusta kayo kini lulam, ha? Kumusta ka dito Bagyo, ela anak? Kasi ti dati, Papa, agur uray. Ngay ti may sangal daw, kat dumting di kiti kayat ko mo dumting. Di ka di manin mamang mo, ti bagbagab. Papa, ay, anak, numaminsan kit talaga pamasulik ti bagig. Kada gito palaing nga sila kang runan unay nga maamiris ko no api nga nga pinilit ko ni mamang mo ito talaga nga sanak mabaling nga ipatay agam tinamnamay kami hindi anak kat masursuro na ito nga ayaten kanawaten ngam saan met tayo di adakon dito abroad isumitin nga pimanaw kat nakidalnan iti lalaki nga talagang ipatpatig na. Papa, saan yun nga pampanunutan pa deta? Nabayagan nga inawat ko tigasat ko. Tiagbiag dito ilubong nga awanin tina. Madanto pa na wala na nga agdadan na tayo tulong nakadwa tati may kadwa nga mamang mo. Tapno at damit lang makadan na mamako na nga inam. Dumteng to na ita panawon anak. Kat dandanin. No laki dita malpaston nga padpada ti kontrata mi kini titam ditoy. Plano mi tag na eden dita Bagyo tapno ada kami nakang kanay na kadwa. Makapagturpos kan tumatan. Kaya makiasawa kan tumatan nakam tumatan ate aywan ti apo ko mi. Kat sumiyak to pala ni lulam. Adan tumatan apo ko na iti tuod. Iti manen na minsan manunemi apa nagururay ko itilugan ko nga agawid manipod eskwela. Matraffic manunemi pagpag dagiti jeep nanginamat ti taksi naman pa'y bagbagan ni Lula stamat yung gini daddy numabaling kat ag taksi aklatan aging ka manunemi nga damay sa nga lalaki nga masadag kanya. Ada ita nga lalaki ket isu day di lalaki nga nangyawid iti bakot manong naming aguyuyat. Amo na tinagan ko manong naming ket kunana. Ella? Ha? Agawid ka siguro. Tagor ore ka man yung tilugan mo. Balasan ko. Amamu ka di tatak. Nakita nakidin iti da ito nga lugar. At dan makabulan din na palabas. Sino kayo kananya ti masabol yung kanya? Siyak ni tatam nga nardo. Malagip ko. Kaya may nangala ka di bakit nagsaksakit. Kaya nabayagan ng sapsapulam ti pudno inam saan ka rin? Ha? Kahit mo ka nga makita ti pudno inam? Uwa na tata. No kayat mo nga makita ti pudno inam sumurot ka kanyak.
Saan ka nagbuteng balasan ko? Sa anak nga dakes nga tao. Ket ulitek. No kayat mo makita ti pudno nga inam, sumurot ka. Ti patuldok ken ka. No sa dinno ti ayan na. Babagayam, pudno nga ta ti bagbaga ti lalaki. Amo na nga tano sa dinuteyan, ti pudno nga ina ni Ella. Ana ti pugtuyo. Baga ti atapyo, kada ti bakit nga guyuyok. Nga masaksakit nga inasid gan idi ni Ella, kat iso nga ta ti pudno nga inana. Baka mapatangan nyo amin, iso bagayo, di ba? Anya ti mapasamak pagayam, iti dayta nga panakakitan kas pagarigan ni Ella ti pudno nga inana. Padaanan papagayam teton itong pal ti pakasalita ni pagayam tayo nga Ella di Baguio City. Dagiti daduma pa nga intay acknowledgen nga agbibuya kada tayo ni Vallejo Bibit Julie. Hi. Salamat tayo kini kaganayan na ito ni Riches Bayani dita quiet. Salamat tayo kini Preci Olep dita Hawaii. Kahit na kano Kablawan, say hello to my family ko na dito sa Nicolas, Ilocos Norte. Salamat tayo kini Maris Simon ni Esmenia Datapyon. Kablawan na kano ti Cariaga family ken Datapyon dita Badok, Ilocos Norte. Agraman di kiti Agcaras family. Ni Devane Buyuan iti Hawaii. Stamatan kini ay ni paring Reni ni Renante Ramones o takada Josette di pamilyada dita Canada. Ni Maricel Ramones ken ni Petros dita Canada. Usta kayo Marcel? Ni Maribel Paguyo, Teodoro Lazaro dita Lawag Central Elementary School. Usta kayo? Bibuya kayo? Nasama kayo man? Una. Stamatan kini Ama Molina ni Angela Monique Tagipuro. Happy watching ni Nanay Laila Tagirino. Tagarino. Kastamatan kini Florence Kikik Fiesta. Hi Florence. Hi Florence. Sabi ko mata kang kanayon ka nga dumdumheg ken sumupurta iti yung programa tayo. Florence Kikik Fiesta. Ni Gina Padilla Kalimlim. Kagraman ka ni Marie Bell. Kablawan ng kanon ni Domingo family dita Lanas Dingras sa Ilocos Norte and kasama ten Corpus family iti San Marcelino Dingras sa Ilocos Norte. Alicia Cadiz kablawan na tayo asawa na nga ni Ronnie ken digiti anak na Dalaika ken ni Risa. Kablawan tayo man ni Maricel de la Cruz dita Hawaii and family. Maricel de la Cruz and family. Kumusta? Nga amok nga agbuybuya ka ito nga gundaway. Kabagaya mi intay nga rudan i-ring pass deto'y pakasalitaan ni pagayam tayo nga Ella. Hi ken ni Ana Rosario. Dondong nga siya syempre. Madama nang i-print tayo pasapulan tayo nga pangpapintas dito studio tayo. Isama tayo ganun Jay. Madamdama baka into na bigat kat adanton sa baling na makita yung view dito yung studio tayo papagayam ya adado dikitin tayo improven papagayam tas gagangay tagdadamo unana madlaw to yun ano rin tayo naskin ngayon tayo aramiden innovation ako nanda papagayam kaya
Hindi ka din na ituloy dati pagkasalitaan papagayam ni pagayam tayo nga Ella iti Baguio City. Asin nga tayo jay mga yaban di lalaki kan kuwana. Puno nga ta nga dahil ti inana akayat unay nga makita ni Ella. Dahito yan manunemi dahidi kuna ni Lula. Nga mamati na dumteng to ti panawin nga makidak tumitlaing tibud no nga inak. Ngam dinamo no kaano kananyan to ti mapasamak manunemi. Ni Tata Nardo tinangayab kanyag tapno makitak kano tibud no nga inak. Ket isugaya man ang nemi. Why? Isugayam ti pudno ngay patpateg ni mama. Ni Tata Nardo. Tinubyo na idiagawan ni papa ni mama. Ni Tata Nardo manong nemi. Tisimurutan ni mama idi maipas ngay na. Idi batinak ni Lula. Huwag, ni Tata Nardo ti simurutan na kalpasan nga pinanawan na kami kay ni Papa. Dedigayam bakit nga masaksakit tilangan na iti pagurayan tilugan anakitak manunay. Dedigayam bakit nga nang matmatmat kanya. Isugayan ti pudno ngay nak. Nakita ko tipod nung inak manong naimi. Eman yan, nga nagsayan manong naimi. Apa yung kastoy nga pasamak kan pagting. Hangit kita kon. Yung kastoy matan tilangan ang manong naimi. Ella, iso da ito di puno ngayon ng balasak ko. Hindi bakit na nakita iso. Breast cancer, tinagbali na sakit mo. No. Sige puno na ito eh. Nga biso tipod no malasan ko. Tipod no mainam. Nga dan iti unag tilungon. Apay talaeng. Apay talaeng. Apay talaeng. Iti kastoy na sitwasyon. Nakita mi din hindi mo amuis. Kaya mabay ka saan na ngayon mabuti maghinangan niya kaya hindi pa nakita mi. Mabay ka din na niya mamungay sa pulek ngayon na. Mabuteng kabuteng na tanyaman nga ramidam kang kuana. Iti ka nito ngumamom nga isutiin na nga nagbaybayakan ka. Ini maladaga ka pa'y laing. Naminsan ko lang nga nakita ini si Bibiyang. Mga mula ng tinamalabas. Ngam kang kanayon na ka nga makita. Kang kanayon nga glibas dito balay kat umay nakapadpadaanan iti asidek ti eskwela yo tapno makita na kalaing ni mamang mo. Unfair. Unfair, Mama. Ladawan lang ini. Di makakit kita kay ka.
Di mo ka na mo ka nabayagan nga gumawagawawak nga makita ka. Gumawagawawak nga maarakop ka. Nga maagkan ka. Amam ka di nga nabayag matun nga kailiw ko. Tiarakop mo. Agakin pamatag ti may sagay na. Nabayag ka ngay naruray, mama. Nabayagin kayo daw dawat ko nga sabay ko mata makita ka. Oray, tinagtagainap kumakit makita ka. Ngamin paidam ti panawan. Saan ko nga nauray nga nabasamak. Na makita ka. Oray ko malayang itinagtagainap. Saan nga nabasamak. Sa ita. Makita ka na di kastoy nga langam, mama. Isa ka nga nalami sa bagay. Apay. Apay, mama. Mama. Tamo ti Diyos nga pinadas kamit hindi nga na sinapol. Yung naulpit ti panawan. Ita na ulpit manel. Makita ka ngagpaiso. Ada ka na mismo ti sangwanak naman yung ti kasasahan mo, mama. Saan akong nga makita? Saan akong marakop? Katsyak. Marakop ka, magkan ka, hindi mo mariknapay, ti irot na gitarapop ko, kan para ti agip ko ti may isang anak itina. Kanya akong mariknapay, ti para ti magiti may isangay na. Yung mo ti may sakamat saan ka nalamis, mama. Abay, mama. Amay gasto'y tinagpanagan, tinabayag na panagururay ko kang ka. Apay. Amay gasto'y tinagtungpalan, di ba nagsamsapul ko kang ka, mama. Apay. Ado nga apay man nemi. Ado nga luha dagiti nagarubos. Nga nagtipon pa yan manon nemi ti luha. Kinbuteg ako nada. Saan ko nga pinanawan pa'y? Tadaklat at sibay. Kaslamat maturog lang nga inak mano. Di mandano nen dito ni Lola. Kanidanon da pa enti numagkan kanekta niya kayat nga panahon na mabalin. Nga di pulos kayat nga may isina iti matang ko di mama. Aging kang manunaymingan niya mamukan niya ni Tata Nardo di kakabsat ko. Ay, iyam amukan ka di kiti tumakakabsat mo iti na. Ela. Daytoy, gayam ti diary ngayong gunam-gunam ni mamang mo nga itid ko ka. Diary? Wen balasan ko. Di pailayan kat imbaga na kanyak. Ano, awan to ni Suna dito lubong. Itid ko ka na ito nga diary. Tapno dito nga mamuan tipud-pud no si Bubukel na pasama. No payamok nga amumon balasan ko.
no kasang nagbukil dagiti pasal. Iti dito nga diary, masungbatan ng digitado nga saludsud. Agaman nagtatan. Manong Nemi, pinatkanad ko ti diary. Nakitak dito'y itinao di apaset ti surat nga naiturong kanya nga nagkapukin ni mama. Iba't mateg ka unay-unay, Ella anak ko. Karing karigatak, nupay jak pulos malapdan, tidi agsangit. Manong Nemi. Karigatak, nga binasa tilinaon, dahi nga diary. Nubakayat ko kung mga taradan, tidi agsangit. Kat kastoy Manong Nemi, ikagrunan nga nailalan. Makawanan na ko, ma. Anak ko. Ano gutek kadak kilabaso ko, di pa nang panang ko kay ka. Kat naladawan, edi maamiris ko masang kumarumpeng na binaybayan ka. Mariknak idin no kasano ti panagayat mo kay ka. Panagayat ko kay ka. Lamin adon aginandat ka nga umay kitaan, nga umay kaalain. Ngam naalag tinagamak, tinagbuteng, tati pamatik kat kagurguran akunay, gapoy tinaramid ko. Iso mapakawanin anak ko. Awan na pulos dito red ko dumawat iti pamakawan mo iti sangon-sango. Anagbali na katakrut asumango iti kinapudto. Ngem ammo ti Diyos no kasano nga ipatpateg ka. No payawanan ti gundaway ko nga mangipadekdek ken mangiparig na iti dayta pampatek. Ulit-ulitek ti dumawat ti pamakawan mo. Pakawanan na anak ko. Hinimalpas ko mabasa. Deta kang runaan nga linaon ti daya ni Manong Nemi. Pinalubusag manan triknak. Pinagsangit. Nga nang tamdag, tigas lamat maturog laing ngayon. Mama, amo ti Diyos nga saan ka pulos na ginora. Awan, ti sabali nga marikriknak, manipo ni aging ka na ita. Saan nga di mo nakahiliw ko kay ka. Nabayagan nga gumagawawa kay ka, Mama. Lapay nga italay, Ma. Naging itakat kail ilip ko. Di mamateg mo, Mama. Pala kailip ko, di mamateg ti pudno nga ina. Hindi pala kariknak kumamit. Di pa nangipariknak kumamit ka na kayo, di mamateg ko nga anak niyo. Ngayon kasano pa ita nga matumpal na ito'y, Mama. Itata namin pinsan matan nga pinanawan na. Itata namin musay kan. Mama. Iba't matang ka, unay-unay. Iba't matang ka, Mama.
iti sabali akang runan, ngay naramid ko, Manong Nemi. No di nangawat iti kinapudno, ay dayto iti gasat ko. May isang anak, nga napaidaman iti pamateg ti may sa pudno nga ina. No pa'y kasta, umanayan Manong Nemi ti diary nga imbati day di mama nga nakailanadan ti inadawat na ti pamakawan kanyat. Kaniti pa nangipek sana tinalaos a panagbabawi na. Kaniti pa nagayat na kanyak. Naisuday to'y Manong Nemi tinabati ka pakalaglagi pa ajak tupulos pakalipatan day di mama. Amasansan nga ulitek nga basahen di iti nailanad iti dayta nga diary. Manong Nemi, nasa eman nga peso. Awan nga tan, kalidingitan nga pasama kan pagteng. No saan nga ito nga nagbalin, agasat ko, Manong Nemi. Iti agdama, Manong Nemi, dandani ako nagturpos, balubos ni Apo. Next year, nagturpos akton. Kaditi kas iti karik, kaditi mama, ngano danton trabaho, tulungak di kiti doa kakabsat ko iti ina. Ngayon niya mamu iti ni tatanat mo. Taisudan ton ti pangiipayak, iti ayat, ngadyak na ipaay, kaditi mama. Manong Nemi, dahito nga road, ti pakabuklan, tinaladda ang unay ang pakasalitaan ti biyag ko. Ngayon nakmat imburay. Kadagyaman ang unay ti anos mo Manong Nemi anang imbasa. Kat sabi ko man, dadamat na ibatik nga adal, kadagitipadak nga dimngeg. Tuwing nga rod mautang apagayam mo. Ela, inibagyo sila. Papagayam nang igan yung arod ti magabuklan, tinta impasa nga pakasalita ni pagayam ti nga ela. Da kayo. Kaya yung kadimet nga may istorya di pagkasalitaan nyo. Isurat yung papagayam, nga di mong isurat, kontakin daklain. Tapos di kasta kat mabaling kayo ma-interviewin, kung saan kat pasyarin dak dito balay, dito Barangay 31 Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City. Dito iti makasarakan nyo, di studio tayo, pagtengan tayo. Kansadya yung istasyon di radyo, dito yung Bumbo Radyo Lawag, Papagayam. Malaksin nga basa na dito, di iti pakasalitaan nyo. Basa na pa yung kahapon lamang, iti Bumbo Radyo Lawag. At padaanan tak Papagayam, malaksin ka na ito live, iti Facebook tayo, iti bigat. Kang kanayin naklat tamang ngeg, iti kahapon lamang, Manong Nemi, Tibong Radyo Lawag, Philippines. Siyaklatan ni Mr. KL. Yeah? No ba iti title ti programa tayo dito balay, dito studio tayo, dito live tayo ti Facebook, kat di Manong Nemi, ijemet Bumbo, kahapon lamang, kanidjay Honolulu, Hawaii, tayo programa tayo nga, ipuun ko nga irugi, Manong Nemi, iti KPRP Pinoy Power Radio. So nga, sabi ko mapapagayam, sa dinuman ti ayan ko, dak dito balay, ti Bukod ti studio, ti istasyon, iti Bumbo, stamatan iti KPRP, sabi ko mata, agtutuloy, iti panagkakaduayo. Bueno, panagkakadua tayo. Pamagayam, nakadado kayong agbibuya kat thank you, kat ikarigatan tayong acknowledgen ni Jim Ray Kalaykay Tolentino, kablawan na iti pamilya na dita Badok, Ilocos Norte, da Cathy Grace, ni Sheila Grace, ni Cherry, ken ni Kayla Tahon, ken ni John Court,
Ken kastamatan ni Michael. Michael, thank you Michael ni Michael Ohario. Agnes Agbayani dito Hawaii, Jubilin Abi, happy birthday Grace Tariga of Toronto, Canada. Ni Jonalyn Pascual, ni Marlene Nagon. Hello Marlene. Ni Gina Padilla Kalimkim, kastamatan kay ni Kenneth Roratutar. Kenneth, kasama ni Marcela Galindo, Amnes, Omnes, tablawan na nagigagayam na, kanti pamilya na, dadasi na Ilocosur, especially to my brother Urbano, John Galindo, iti barangay Nalbo, coming from Delano, City, California. Ni Gabs Abel, the great, Sagon, hi sa mga taga Dingras, kuna na kang rana ti Sagon family. Ni Penny Dien Lianyo iti Hong Kong, Richard Gawirani iti Hawaii, Cristina Domingo Andres Balikoko iti Hong Kong. Ni B Dagdagan iti Hong Kong. Samatan kini Marisa Kalumag, hi Marisa. Ni Robert Corpus, ni Allen Frederick Casas, ni Joy Anthony, samatan kini Marie Basog. Ado pa ipapagayan bigit tayo kayo nga acknowledge. Ay, ni Pina, ni Proser Pina, Pascual Perez dita Hong Kong, Norman Sarandi, ni Geraldine Sullivan dita Geraldine Sullivan Wandasan. Nastamatan kini Melanie Rasqueta, Albert Cagente, hi Albert. So dagini Chuna dita California. Ni Mariel Duane, ni Esminia Datapion, Eproilin Balanay Disa. Nastamatan kini ni Ibag Christine dita Australia, isudakin ni Abirat Arnel, ni Maynard Bakanangdang, ni Meha iti Hong Kong, Ronald Agader Tadios, ni Cathy Agaser Labasan, Labasen, Lynn Kahigal, ni JJ Gamulaw, hi JJ, ni Jane Tugadin, ni Lily Vides Bringas, sa din kini Lena Carnate Cagente, the Juby Costales dito Singapore, sa din kini Artemio Lagora, ni Joy N. Gerald, the Edith Calano, thank you Edith, ni Augusto Disennieve, JC Sagario, ay ni Juicy, so dagin ni Cory, Juicy Sagario, stabadan ka ni Fred Agonoy Subia. Thank you, kada kayo amin, nga nagbuya, kahit itutuloy ito ba nagbuya yo. Ni Kimberly Inaayo, inaabalayan, ni Keisha, ni Candy Kim, inaabalayan na ikitay adapta Montreal, Canada, inaabalayan ni Eduardo Inay, Lorna Inay, ni Ruel Buduan Torda, ni Julie Pajardo Said, you're the one, you are the number one, kuna namanong, ni Charis Pagargan Robilion Dilia, ko na ni Sergeant Henry Sagon, Sergeant, ni Jaycelyn Smith America, ni Ronaldo Diego Verano iti California, samitan kini Mel Carlos Jr. iti Hawaii, Griselda Elefante Pabro, samitan kini Romel Cherry Bagawisan iti Hawaii, ni Virgie Riambon Garnader Gardner iti Hawaii, ni Vanji Rambon Gardner iti Hawaii, samitan kini Jane Alabado, yan, kini Hector Guzman iti Toronto, Canada. Pabagayam sakbay nga tiyak bibin nakada, kaya maninagyaman karikitinay at punay nga kanayon nga tumultulong, kan agtutulong at tumultulong kada tayo papagayam. Yan.
tumultulong kan tumulong to ni Nelda Saludes. Thank you. Kasama din kan ni Florendo Barit, ni Jimlet Simeon, ni Lovelin Opilas Abawag. Kasama din kan ni Rizal Abukay dito California. Di siyempre compadre Rogelio Boy Baldonado, kan ni Delia. Isudat ng kapon na nito Bado Taita. Thank you. Ni da Bayaw Roland, kini Seni Ustiano dito Canada. Ni Tata Julian, kini Natinang. Ni Arnel, ni Biret Arnel, kini Ipag Christian na La Guardia dito Australia. Ni Tito Mahal dito Honolulu. So na kini Madam Amy Collado Ortega Anderson, the manager tayo dito KPRP Pinoy Power Radio. Da William kini Hindi Magaway, ang naman kini Danny kini Ross Magaway. Ni Nestor Tiborcio, tama din kini Ed Lasiste, paring Ed. Ni Mandolito Loli Lagua, agraman kada Mr. and Mrs. Eddie Domingo. Da ni Anne Murray, thank you. Tama din kada Susie Agas Coley, da Andrea Agas Carter, kini Nora Agas Martin, ni Marlene Nagon iti Hawaii. Kung gayam kadagiti taga Hawaii nga kasapulan iti pre-need plan, kontakan nyo lang ni Marlene Nagon, nagtatrabaho iti Valley of the Temples, iti CP number 80. Kontakan nyo lang isuna ni Marlene Nagon, nagtatrabaho iti Valley of the Temples, dagiti kasapulan iti pre-need plan, iti 808-221-6590. Thank you kada Roger, kina Ellen Akdal, Lisa Labasan, thank you. Rogelio Kenitesi Makuko, Danny and Ana Akdal, ni Mary Jane Villa, samatan kini Cora Doronio, ni Reni kini Joseph Ramones, da Ron and Villa Nelson, samatan kada Ignacio kini Neri Alvior, Juanito and David Butay, ni Leandro Sagario, samatan kada Marcel kini Emily Castillo, ni Arnel Ariel Estabilio, Albert Kenichuna Kajente, da John Ray and Evelyn Lauricio, da Compadre Canuto kani Comadre Maring, kani Nita Fermin, da Presi kani Saldi, ni Presi Dagyo, kani at anak na ni Saldi Dagyo ang bakasyon iti Mabait. Stamatan kani Sister Marilyn Balico, kumubtablaw kada kiti taga Santa Rosa, Sarati, Lugos Norte. Ni Maria Hernandez Braceros, da Fredencio kini Rosita Sanchez, grama kada Juicy kini Cory Sagario. Kaya kita dumapay papagayam na tumultulong kada tayo, kaya tumultulong kitwag nanay. Kung makada kami na papagayam, aging gain to bigat, laglagi pa nyo, itikas nga oras, alas 8, aging gana malpas, dito'y mismo nga studio tayo, dito'y Barangay 31, Talingaan na Sitio Lubot, West Lowag City. Ini sabalin tumanin nga parang di programa, Dear Manong Nemi. Itinagan, digiti kakadwa tayo, iti miyembro di pamilya kapagayan, iti kaingungot tayo, ni Merlin Pascual Ruiz, ni Nemi Ruiz Jr., kaya digiti na dumapay nga miyembro di pamilya tayo. Ito'y pagayam nyo, ni Manong nyo, Nemi Ruiz, babay na po. Dear Manong Nemi. Umayat ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagit na alas wenno na pintas, intarik naen da saem ken ragsak, adagitoy dagitinas ken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem awisan da kayo at umungeg ka nagsurat iti daytoy a programa, abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biyan. Dear
Manong Nemi.